nini zakadumani bangizia nini mie grana linifikia mie badada wasabana bawaza sinakal ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burumwe aherereye ubanywanyi mudateba kubana natwe nga kuri mbonesha kuri mwe rude ndibashyikiriza amakuru atoso y'abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kw'igenekerezo rya gatatu 2026 aho tugiye kurabira hamwe biriko birabera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Uyu munsi muri territoire ya Masisi imirwano ikomeye yakomeje, ni mu gihe kandi no muri territoire ya Uvira urugamba rukomeye hejuru y'imisozi icungamiye uyu muji. Maho muri iki gisagara cya Uvira rero abari yo batubwira ko ibijyanye n'ubuzima bisa naho buzamaze guhungabana nkuko rero bigaragara kandi bivugwa. Turaza guhagarara ku mirongo y'imbere y'urugamba turi kumwe na Roko Informa atubwira ibiri kugenda biba undercovers muri FARDC no muri Makumyabiri atatu ziragaragaza uburyo ki buri ruhande rwose rwiteguye. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Bwana Safari oraje kutubwira situation y'ibikomeje kugenda biba. Bwana Safari wiriwe neza? Mwiriwe. Bwana Safari umaze kumutumwa urambwira uti operation zo zirakomeje, abaturage bakomeje kugenda bagira ibyo bahindura kubijyanye n'ibiri kugenda biba. Kugeza kuri uyu mugoroba watubwira ko ibintu bihagaze gute kugeza ubu ku mirongo y'urugamba mu bice bitandukanye? Nakubwira yuko n'ubundi aho rubanje bita Warikare ubwo ni mu mujyi wa Pinga. Yego. Ni ku kibuga cy'indege nyine imirwano yazindutse yatanze umusaruro ukomeye cyane, aho n'ubundi M23 yaba yakoze operasiyo ikomeye cyane bigaragaza neza ko yaba naho yahigaruriye. Tujyane intambwe ku yindi, izo operasiyo zakozwe gute Bwana Safari? Na operasiyo ikomeye yari irimo abasirikare b'aba FDLR. Yego. Ndetse na Dabo Wazalendo bakomeje kugenda batera inuza kuko bivugwa neza ko ariho bari gukura imisada nyine ijya guhungabanya umutekano muri Masisi. Yego. Akaba ariyo mpamvu byabaye ngombwa ko bahakorera imirwano ikomeye cyane maginga ya. Yego. Ubwo maginga rero nuko bimeze, nuko nguko imirwano yarangiye, cyo ko haracyahari ituze rikeya, hagize igihinduka umuntu yabamenyesha. Yego. Mu gihe kandi mu gace ka Kayirenge. Yego. Présenté à la presse parmi les civils arrêtés. Mu bice bigiye bitandukanye hagiye kumeje kugenda hari ibitero bikomeye cyane bigaragaza uburyo noneho imirwanire yahindutse. Yego. Ndetse ukabona ko n'ubundi hasa nkaho noneho nta gahunda n'imwe ihari yo kuba wenda habaho ituze ku ma akisa atandukanye, kuko uburangayeho gateke impamvu ko yaturangaraho gakeya apaka idosiyota igaye ibitero kasi musiga. Yego. Nagutangariza ko twihanganisha bamwe mu mnuza abo mukira, ndetse harimo abasirikare b'abaFDLR baguwe muri iri shyamba. Iki shyamba rya Kibiri ririho fatanye n'irya Nyungwe ku ruhande rw'u Rwanda? Yego. Yego. Kuko n'ubundi habonetse n'imirambo myinshi ndetse abenshi ku mazi wanabibonaga kuko byagaragaraga, kuko hari harimo abasirikare b'abaFDLR n'umutwe ukomeye bita Karapu. Karapu igeze mu Burundi gute ko tuzi ko iwa muri Kongo? Bamaze kwambuka, nanjye ntabwo nakomeje kubaza n'abantu byagenze bite, bati iki gisoda cya FDLR cyakomeje kugenda kisuganya ndetse
kuko ngo bakizewe nk'ugisumba kizi by'imirwanire akenshi na kenshi nyine Neva ngo yarakikururiye kugira ngo gikomeze kirebere buryo hamwe cyamufasha kurwanya ba makumyabiri kuko uru rugamba ruri muri Sud Kivu rusa nkaho ruri mu biganza bya Neva. Yego. Ubwo rero niho basaga nk'abahari ariko baje guhura n'umutwe ngo wari Tabara. Abenshi bari bazi ko arimo makumyabiri yageze ariko no kugira ngo hataza kugira utanga amakuru y'ibihuha kandi aricyo twaziye kugira ngo tujye tubaha amakuru atosoye. Yego. Byavuzwe ko ariyo Tabara batakiranye Tabara ikora akazi katoroshye cyane iranisha ku rwego rwo hejuru. Yego. Ku buryo imodoka abaturage babonye zitunda zatunze imirambo myinshi cyane. Yego. Ni mu gihe abasirikare ba Byiringiro Victory na General Neva nyine za Nyakagumba za Rugombo. Yego. Abahibu ndetse n'ababeruje ba FDLR. Yego. Bahuye n'uva gusenya rwaba 23 aho yabakubitiye hareba inzega n'amaoperasiyo ajya atandukanye ndetse asaba ubwitonzi bukomeye cyane ku buryo icyo nakubwira cyo mu ntangiriro z'uno mwaka bikomeje kugenda bitungura abantu benshi ku ma-axe ajya atandukanye ku rwego rwo hejuru. Yego. Nakubwira na axe y'aho bita Rusenda. Yego. Aho nanone barasiye abacashuro bageze muri 6 bose cyaremwe. Byagenze gute kugira baraswe Safari mu makuru ufite? Mu makuru mfite birakomeye cyane kubera yuko ngo hari uburyo bukomeye bwo kuba bari kugenda nyine basa nk'abasahura nabo bamaze kwitereka mu bigendanye no kugenda bashakisha ku by'amabuye y'agaciro uzi yuko akenshi na kenshi abantu badasobanukiwe ibi byose biri kubera muri iki gice kubera ubukungu burimo amabuye y'agaciro akenshi na kenshi nyine kagakungahaye ku mabuye urumva benshi ikiba cyarabazanye nicyo ngicyo cyo kurebera hamwe buryo ki bakomeza nyine kureba uburyo bakomereza gusahura urumva nyine abenshi niyo misiyo iba yarabazanye. Yego. Bigaragaza ko abenshi bakunze kubitana n'ubundi bose bava muri urwo rugomo rw'ubusahuzi kuko magingaya kuvanye usibye n'ibyo by'amabuye noneho hakomeje kugaragara ko bakomeje kugenda banasahura na bamwe mu bacuruzi bakomeye muri ibi bice birimo kuberamo imvururu z'imirwano urumva ko baboneyeho ibikorwa bibi byo gusahura bigaragara ko n'aba bacashuro b'abazungu bakomeje kugenda bijandika muri ibyo bintu byatumye bamwe bakomeza ko ati baba barambujwe n'abawazarendo ndetse n'abamayimayi bo batajya babikorera ku ntuza ku mugaragaro. Yego. Ni mu gihe n'ubundi nakubwira mu mirwano n'ubundi yari ikomeye aho makumyabiri yateze ambushi ikomeye cyane abasirikare ba FARDC. Yego. Hakagwamo 8 ba FDNB. Yego. Ndetse n'aba FDL bagera muri 35. Yego. Abasirikare nyine bakomeje kugenda babigwamo kubera yuko n'ubundi ni muri no misozi ikikije Uvira aho n'ubundi imirwano ikomeje ndetse ubona ko noneho nta mikino ihari bisa nkaho ari kurwana ku mwuka wa nyuma. Bivaye ari mu myaka 8 niwo munsi bari iminsi mikuru banezerewe. Yego Safari. Ku mirongo y'imbere y'urugamba rero nyuma yaho n'ubundi ku mirwano ikomeye yari iri hano Ibaraka hafi yaho mu nkengero zaho. Yego. N'ubundi Makobora n'ubundi n'imirwano ikomeje kugenda isakiranisha aba bose
bahanganye na M23, ingabo za Tanzania zikomeje gukubitwa cyane ku rwego rwo hejuru. Yego Safari. Ndetse binagaragaza neza ko M23 yamaze kuvumbura ko bamwe mu gisirikare cya FARDC bakomeje kugenda nabo basa nkaho batse urugamba, kuko bamaze kumenya yuko izi ngabo za Tanzania ngo ziri kuri misi ikomeye cyane yo gukuramo ino axe ya Makobola Uvira, mu gihe icyo nakubwira Yego Safari. Kubera ibintu bibiri ngiye kukubwira nshingiraho. Yego. Ibintu bibiri nshingiraho n'ubundi ni uburyo abasirikare bakomeje kugenda babanyanyagiriza mu duce tugiye dutandukanye kubera urwo rwikango abantu batazabagotera hamwe, kuko nakubwira ko Kikareni ariho hari ihuriro ry'abasirikare batandukanye ndetse n'imisaga niho yaturukaga. ubu magingo ya bari kugenda babanyanyagiza mu makaritsiye agiye atandukanye, bamwe babohereje Katanga, abandi bakomeje kugenda baza iza Baraka no mu tundi dukaritsiye dutandukanye. bigaragara ko n'ubundi twaba tugiye kubona intambara ikomeye ku rwego rwo hejuru, mu ntambara n'ubundi ikomeje kubera muri ibi bice bya Baraka. irakomeye, abantu benshi ntabwo bari kubona ubukomere bwayo, ariko irakomeye ku rwego rwo hejuru, kuko iraba abenshi ntibabimenye, kuko nta mbunda ziremereye noneho ziri kuboneka, kereka aho Abatanzaniya babonye ko bakubise ingabo za FDNB babakura Makobola bari basigayemo bagakoresha imbunda nini, ariko mu bigaragara ubu noneho bari gukoresha imirwano mu mazi. urumva rero ku mazi ko mu mirwano ibitero byo mu mazi ntabwo bikunze kugaragaza buri wese, ndetse biba bigaragaza ko nta n'imirwano ihambaye ihari, ariko magingo ya hano ku kibaya cya Tanganyika ni ibicika magingo ya. Yego. Ibi byose rero biri kuba n'ubundi haje amato menshi akomeye cyane. Namaze kuvumbura ko yavuye mu kiyaga ngo mu nyanja y'Abahinde. Yego. Akaba ariho ngo yaturutse, akaba yaje nyine gutanga ramfo muri ibi bice ku buryo bukomeye cyane. Inyuma y'aho imirwano yasakiranyishije ingabo za M23 ndetse n'Abatanzaniya bagahanwa bikomeye cyane, bivugwa ko n'ubundi baje kurebera buryo cyane wakwihimura kuri M23 ikomeje kugenda ikora amasuku mu bice bimwe na bimwe byagiye bifatwa n'iyi M23. ni mu gihe kandi magingo umutekano wakajijwe, aho imodoka z'intambara za M23 zikomeje kugenda zicungira umutekano hafi no ku mipaka hose. ubona ko bapanuye urwego rwo hejuru rukomeye, ndetse bigaragara neza ko biteguye intambara ikomeye bitewe n'uburyo bari kugenda abongera ibikoresho ku ma axe agiye atandukanye, ndetse n'uburyo basa nkaho biteguye mu buryo bukomeye cyane. nakubwira ko hano kuri Puezero nanone imirwano naho yari hari y'imbunda ntoya iza gusa nkaho irangira, ariko magingo ya naho birakomeye, kuko bafite ubwoba bw'uyu umugabo wagarutse kandi akaba amenyereye iriya bice, akaba afite bamwe mu baturage n'ubundi bafashe nyine bakorana nawe bo bita Muniganama, aho afite abaturage nyine bakomoka muri iriya bice babajyana mu makarita agiye atandukanye, kuko baba bazi biriya bice by'umurenge. urumva ni ubwoba bukomeye cyane, ndetse abaturage batangiye kugira ubwoba kubera yuko uno Muniganama yakoze amabara muri kiriya gice cy'iminembwe, ndetse
Safari ibyo yaba yarakoze wenda waduciramo mu mfunyapfunyo hari ubu dukurikiye bwa mbere atarageze gukurikirana ibyo uwo yakoze amumenye neza ni muntu ukimunigana Muniganama ni umuntu washinzwe biriya bice nyine kugenda ayica ubwoko bw'abanyamurenge yego ndetse akaba ari cyo yari ashinzwe iyo ni operasiyo bari bamuhaye kugira ngo azaba ababuze amahoro ndetse misiyo yari yo kubangamira nyine ubwoko bw'abanyamurenge ndetse akaba ari n'umuntu usa nkaho n'ubundi yahawe muri iyo misiyoni na leta y'u Burundi ndetse ifatanyije na FARDC ubwo rero yari yabashije guhunga bitewe n'imirwano yakubiswe n'amadubu n'intare yafatanyije n'abana 23 biza kurangira ahugiye i Burundi muri ziriya nkubiri z'imirwano ikomeye yabaye ariko magingo ayo yari yahunze urugamba nicyo ndi kukubwira ko bongeye kumubwira ati genda ubu yaje nyuma yaho n'ubundi yaje kumva inabwiza kuko yashatse no gutoroka kugira ngo ahunge ibi bintu abo pasiporo ye magingo ifitwe na leta y'u Burundi nta hantu yabasha gucikira urumva kuko byagenda kose aje mu mirwano ku bubi na bwiza urumva ko yahahamuye muri bino bice bigiye bitandukanye byo mu minembwe kuko amaze kuhakorera igihe kitari gitoya yego ni ikibazo gikomeye cyane abaturage bakomeje kugira ikibazo cyane cyane nk'imbaraga aho umutekano ari muke ku rwego rwo hejuru ni igiki kiri kubaho kidasanzwe umutekano ni muke kuko haracyariyo uburyo bw'abo bavorerwa ndetse na bamwe mu mitwe igiye itandukanye aho bakomeje kugenda basahura amaduka y'abacuruzi bo muri uno mujyi wa Baraka ndetse banaka bamwe mu baturage bari mu mayira babaka ibyabo babaka amatelefone babaka ku mafaranga bitandukanye n'uburyo bajyaga babikora mubona ko basa nkaho ari ukwihimura ku baturage ndetse bavuga ko n'ubundi byakunda abaturage batubonera kubagirira icyizere bitewe n'uko bamwe mu bayobozi cyangwa bamwe mu bashinzwe umutekano ibyo babijeje bibayobera bamwe nyine bakava ku cyizere n'ubundi bahabwa n'ababayobora ugasanga n'ubundi baravuga ngo n'ubundi mpamvu 23 turamutegeze muri uno mujyi wenda hari icyahinduka mu buryo bushoboka urumva rero ni ikibazo kiri kubangamira abaturage batari bakeya muri ibi bice bya Baraka bikomeje gusatirwa n'intambara ikomeye aho bigaragara ko intambara noneho nk'uko twari tuzi ko mpamvu yacu ishobora kuzafata umujyi wa Baraka ibukoresheje mu buryo bw'amayeri nakubwira yuko amagingo y'abasirikare bamaze kuba benshi muri uno mujyi bishobora kuzabaho bigoye gufata umujyi hatabayeho urusasu rukomeye cyane bitewe n'ibyo ndi kubona amagingo aya yego ibi byose biri kuba n'ubundi hari kugenda hazanwa abasirikare bagiye batandukanye bityo bamwe mu baturage bakomeje kugenda bavuga ati se ni gute abasirikare bashobora kuruta abaturage ubwinshi ibintu n'urugamba ni iki ni bwoko ki ibi ngibi bikaba bikomeje kugenda binengwa n'abaturage nabo babona ko Felix Tshisekedi ashobora kuba nawe atari kureba neza uburyo bari kuzana ransoma n'ubundi abasirikare bagihari ndetse bakavuga ko ari uburyo bwo gutuma n'ubundi abasirikare bamwe bigarika bamwe bakahunga urugamba kubera ko hari abo barekeye inshingano ndetse ukabona ko ari nayo mpamvu bituma no kubaha ibyo bakenera cyane cyane nk'ibyo kurya bibabera ingorabahizi bityo bikabaviramo kujya kwiba mu baturage kugira ngo babone ibyo barya n'ibyo banywa bikaba bituma nyine bigaragaza neza ko kuba batabasha kwavansa urugamba nabyo biri muri kimwe gikomeye cyane gituma hatabaho nyine uburyo bwo gucungwa neza ugasanga n'ubundi bibabereye ingorabahizi kuri bo bityo rero bikagaragaza intege nke z'imiyoborere y'igisoda cyaba icya DNB cyangwa ihuriro rya FARDC ndetse n'abacancuro bakomeje kugenda baza magingo ariko mu gitondo cya kare
hazanywe abasubmarine bakomeye cyane baje nabo gutanga renforcement ikomeye cyane hano n'ubundi muri Tanganyika. baje mu buryo butandukanye gute n'abari basanzwe bakora aho ngaho bwana Safari? na abasirikare bivugwa yuko abasubmarine bashaka kuba ari abo muri Tanzania ndetse n'abo muri Angola mu ibanga rikomeye. Yego Safari. baje n'ubundi gutanga ikigwa kuko bivugwa ko abahibu bashobora kuba barananiwe kuba basubira inyuma mu 23 ndetse bigaragaza imbaraga nkeya cyane kuri aba bahibu aho magingo ya babaye basa nkaho bava mu by'imirwano ubona ko habaho gupingana muri iri huriro ry'aba basirikare ndetse bigatuma nyine bamwe urugamba baruta ari byo bikunda kugenda bigaragara mu bice bigiye bitandukanye ndetse no mu bice byagiye bitandukana ku mirongo y'imbere y'urugamba. Yego kugeza ubu kubirebana n'abaturage baba batangiye kuba bava mu byabo bitewe niyo myiteguro twagiye tunyuramo mu bice bitandukanye, byo byaba bihagaze gute bwana Safari mu makuru mufite kugera ubu? Amazina nakubwira yuko n'ubundi hari ibice nko muri hano mu materitwari makumyabiri babashe kugeramo, hari amakaritsiye n'ubundi arimo umutekano, bamwe mu baturage bo basa nkaho bajya muri ayo makaritsiye, ariko nakubwira yuko abishoboye bose ikaremi bamaze kwambuka bageze Tanzania kuva guhera ejo magingo ngayo bakomeje kugenda bambuka. FARDC biragaragara ko ifite ibikoresho cyase force ihagije ishobora gukumira mu gihe koko nkuko bivugwa byabibaye kuri AFC yabishaka kwerekeza muri ibyo bice. Birashoboka cyane habaye ubwumvikane, nakubwira yuko ibikoresho iri huriro rya FARDC rirabifite. Yego. Ndetse ifite n'abasirikare batari bakeya, harimo abacasho ndetse n'ingabo z'u Burundi nyinshi cyane ndetse n'ingabo za Tanzania zaje ndetse ziriyongera no ku zindi zaje ku wa gatanu. Urumva hari iza mbere hakaba n'izindi zaje ku wa gatanu w'ejo nyine zizanye n'ibyo bikoresho. Urumva hakomeje kugenda haboneka abasirikare bagiye batandukanye, byakorohera iri huriro rya FARDC baramutse bishyize hamwe mu gusubiza iyi 23. Yego. Ariko nanone ntabwo waba ko byaza koroha kuko nakubwira yuko magingo amaboko yasa nkaho yagotagose amakaritsiye yose agiye atandukanye. Nakubwira yuko haba mu rugendo rwo kwerekeza ikarimi magingo abagise gahunda yo guca Fizi Karemi, ariko bashatse guca mu maso bambuka ikarimi, ariko magingo abamaze gukora umuvuno wo kugenda bakazirwanira bakagenda badaciye mu mazi bagaca inzira y'ubutaka. ubona ko izi nyeshyamba z'23 zizi kurwanira ku butaka ku rwego rwo hejuru. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha ubwo komeze bikurikirana ugende tugezaho update. Namwe reka mbashimire, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Ruday ndebashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye uwo dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone. Hasta la vista.